information reaching us from a branch here be our sending my yen say yen bomodiana yen wana yen fa we ento homa monshe na wa wudim akola bia wo mu no na na se wunim nip na wo fo wo mu a na we yom asutue na me kire video ya me ka ho asemi ebusia na che se yeyi asutue se beni na asemu yi esi se nipa na wo de ba ye ne boa na so me boa na wo se beni ena enkrofo yi achechecheche nkola nketewa nkete a utimi hu se enye otu anufu anu 1 month 2 months nyina eka nkola anu na abusia ma ye hwe video yi emra na yentu aso. They are coming. I go discharge some people inside that motor. Wait, one of the gather. I found one of the young men gather. Wait. Come. Hey. Where are they bringing them from? Peter, I never know. The motor will allow. Oh, yeah, come. Stand there. Come here. Come this side. Oh, yeah, I'm gonna stand. No, make us stand. Make back. No. Hey, come. Oh yeah, go. No, it's okay. There won't be two people. Now I get all this one. Let me get all this one. Who bring and come people now? Huh? Wait. You're not from here. Wait. Yo na ebusia asemu amohunia ekoso na chese enkola wenu nyina na nsemi ntem obeti ne yesi akola bia yira obeti na wesi ne ba yira obeti na wesi yafa akola ne yekunu na nsei benifo ya bi ne koku akola 5 years 4 years a wo kwa akodi ni birthday na nsei anya 5 years ena woku ne bia de wire to ne nsem say electric ne shock na anka electric de shock ni panka ma wo tuntum ya enkrofo ewie enu odwane ya nyame ya adom wo che ba kope wo mu anka no up to date yensa anka omo ya yesie akola yi ya chese na wofo edi ya ena obeti na obi ayi akola we ayira na say mintem eye na wotwi ya mu last week ya na 4 years akola ya kidnapping na ya hwehwe na ya ehu na eche ye hu ye na the body half ena da baby na tade o se di fifie ne ye ehu se ya akola no ena eda ho no ma je se ni ti ayire fiso a wo oda se ni afa akola 4 years innocent child akwakotwa ni ti ede akoye de wo de akoye sanso na ebi mu ma egusu a won yaya na wenu mu ena nkrofo anya nhwehwe aye nhwehwe mu akwakopie mamifuo we mu so a wotie o video ni ma nwa akoto o so yiyi nkola na PRST o empenifo no wo be obi bisa ba ku bisa ne senti wan mu na ye kofa nkola we mu de brem nya mame no agasa ejina ho a wo hu ni okeka na no bobo so a wo hu asem kra wo ka na mi bisa senti nkrofo yin to muti nkola ne hu odam na nkola nge ne mame ni ho looking at the little ones, the younger ones, woman cry, little ones, woman, the infant ones, no. Maybe say it is almost the whole no soup, no more here, mammy, no more for no more milk, be a mum, send your bill, major, no more yes, one. At the end, how do they feel? And then they say almost we are massa, pen, maybe says almost ma. And now say, woman, you be one ma. So, bow you walk around with soon now fear a chip back. Na utese ni akola ni kikem nga akrapo na abusia senia wo ye wo ne wunufu mu ye okrapo ni eyensem bebre nenti wabo modia obia nyim 9 months awo na watimi aba befa nkola na ye me ya ni nyina ye me ya na ye me ya wo mu kese pan month old babies no otimi se bi kra nya 6 wonya 6 months ye be ye 3 months 2 months and a second one no PFP dem hono kon na utimi hu say utie nkrofo no inside obi bisa say where this woman dey go na say ko try afa baby na ko wedwane enso nkrofo ne mo mani ye den a wotimi edi omu PFP ya che say kola we mu nyina wo kire mu a egubeni wo mu figa na ha enu ti amanfo was ye say we fan to ho ma mo na mo hwe woni makola bi wo mu a Bomodia na ko a police station bi abeho na ko report say video yi say
na wo ba ewo anase wo sister bi ba wo ma na akola bi ewo mu wunnim ne maame ana na wofo na yemmoa na yentimi mfa nkola we mu nyina se ebi nso fi beni ho a ne efiga na ha ye de no yentimi mmoa na innocent children we emra we mu nyina ye child trafficking we be hu ebi wo ho a ye de omo ma ritualists ebi nso wo ho a ye de omo kwa akoma wo ma entimi nwo ebi chese wo mu pe ma ton no ma kwa koton ma mom agisika pudu ewo mo nsem na chese wo de ye ne mo po hwe bi o mo te kra mi hu mfa so bi e wo so a ese wo mo ti mi sisan krofo we krofo mankwa fe na ye o fe because anka mi hu ye se ne ma kidnapping krofo megu wo se it should be something anka this kabe bro man ka bo so mo tete Manchester akesi but look at the area they are in, look at the house they are in. How do they feed all these children? The infant ones, how do they feed them to their satisfaction? Eya kumatie che se wo yo bata na hu niam bi se ya na wo kuma te sa se wo so me nkro akwantu anya akwantu ketwa emu oden ankasa emu tesuoti emu nye se nyema bebre bi kwa podie wonyema wonna to se wo bewo aden Edian kokwo ana komankwa na de bi mu kom ebi mu ekokoso ana ebi mu anti wo mu di omu nua pone a wo mu nwe nipa no ne ya wo be fem ne ebeye nipa no na omu di omu selfish interest nko a kola bebreba ma park eku ho no mo sa edien na mo de edien nko a eza obe hwe obi anim na obi aba me pa kola akwa ye rituals na sikanti no wape bia ma na watam obi ba na de ama no fa koye rituals nipa bi mu ebo edi ankasa nipa bi mu timu odin enti na ebusua mesrew wo modi a se ne ohwe video no unim akola bi wo ana se unim se ne amedi kan na bo modi a na consult aposifo na koso aso na share se ebekọ viral se ne be ya wo bi ma wo mu a obetimi akwakoje na ade na nkola bebrebe we nyina yakwa arrest akosisa maamefo no asesa nkola na akwakogu baby papa ye twen so obi a baba befa ne mma wo na ebusua aha na meja mo esi kosoa na subscribe media ene akosua poku a answer aka Queen wana pa I follow your IG Facebook and Twitter me da say makramo da sende message ya